بینرین هیجا و عزیز چه برنامه هنری سلاو و ریس جبوت توا و هفته از و میوان خوا کتکار و مرقدار موزیکا کردی ما مستوی سوال دیسال گلوانه و جا تایبتی کسی این کوب موزیکی و علاقه دار دبن لسر موزیک سر خود ایشینن موزیکا کردی گوه و بلال سر مبه ما مستوی سی ایرودیسا دی کوره پیدا بشه ما مستوی سلاو حرمت بوتجی تو بخیراتی سرسران و سرشبا صابي سپاس كيف حالك شعرت سر گلاب گلک سپاس هربی تو دهيلا فيزيكي دا زانم هناكي قوي كان عجزية تهنا ما تو عاجز كرت سر هندا مالتا و تام نشكاندن و شخوام بري انا هاجي هاتبون گل هاو چند مجار هبون ما گوت بو گلک مجار هبون ام خازن دي سال سر باخبن يك جوان دست بي كي ام بيجن وك سر مقامان دم مجارا موزيكا كردي دا تایبەتمەندیە مەقامان و دیرۆکە مەقامان تو بلێکۆلین و فکرێن خۆ بە چ تشتی لەسەر مەقامە بار دکە چاوا دەگری دەست دناوە موزیکا کوردیدا تایبەتمەندیە مەقامە چنە مەقام بخوا چ تشتن چاوا چێ دەبن ئەم ji vê dest pê bikin pajîn bijarên me gelekin û vêda her ان سری دخوازم ما بیجم سلاوی خوش تماشاوان و گهداران را دبیجم او کسی که به برنامه آماده کردی که دوان درباس بیه سلاو رز خوشوان را دبیجم مالا وان آوابه جبر کومجی آنیم به برنامه دوباره مقام پیوک عربیه بله کردی بروشه چه بیشت هاوی هاوی جبر به قصدی او موزیکا کو تنی با آمور تلی خستن جوره سرهاوه تی گوتن سرهاوه هر ما درسم قایده دبیجه هر ما گم درسم حتی نیزی ملتی جیل دوان هر ما قایده دبیجن لی آراست هاویه لی بری دما صافیدینی ارمیوی جبوی مقام پیوا مقام دور هاتی گوتن دور جبوی چی دوری هاتی گوتن او رزا کوجه هشت دنگا پیکنی و ستران لسروی خود تمام نکه او ناب هاوه ناب دورک او یاد آواز بله جبر به قاسیجی دما صافی دینی ارمیوی ده 12 مقام هنن 7 آوازه هنن 4 وارگه بزمان عربی شعبه دبیجن 4 وارگه هنن و 24 حبجی لسروان وارگه ها شت هنن شت yani ciye ki ciye xo guersti bele ev denge ki ciye xo guersti ev ya şeti 24 şet henen Safiyedin Urmiye vana be evi ve giredi be zaman evi deme necimdi be ilmi necim yani astronomiye ve giredi minak dibeje çar şube çar demsalı çar şet 24 saati haft haft seyarenin gezegen yani haft seyarenin eri makam razji hiv ro bukhayi Okey astroloji رو هر مهکی اوکی به آجاله کی به به گریدایی 12 makamı 12 meh. Büyük şekli viyavi penasekiri ijer makam çi vataki embejin ev stranaku juvargehek despedeki ulvedri bir yara xudede serve vargehe bir yara xudede rez gerek viyaku sereke heye lehen perdeya radveste niv ravesteya pektine pişti geraxu tamamdı ki tel ser perdeya xoyaki sereke disekine ulvedri bir yar dedi. Binabera xude perde viyen perden denga eki xeser henin. Nave xoşan perden xeser digre. Mina kez bejim Havay Hüseyni perda sereket dugahı. Liser dugahı etsekine. Le eki rengi makam dedi diyar kiren perda Hüseyni. Niv ravesta xol ser perda Hüseyni tamamdı ki. Ciber ve kaseci
او ستران دماکی لسر پردا نوا یعنی بزمان ایرو ام بیجن ر امور بیجن لسر ر اگر نیو راوستگاه خو تمام بکه او رضا حسینی تمام بکه او نه حسینی او سترانک نوای نوای ناوی خود گارزینه ناوی حسینی جبر قاسیجی هوا اکی وی دیار دکه یک سیرنگاه هاوی دو راوستگاه نیف سه راوستگاه سرکه چهار ناوبرا پرده ها دنگایی همو سر تشتكي بيخم نابر السر زي ده بكي تشتكي مقام مثلا بيجن مقام حجاز تشتكي ده ديار كرن مه او تشتكي تنها بحث كده هيلا ماتماتيكي ده بيجن حساب كرناوي او نيف دنگو ام بيجن دنگين قوم او دنگين ناتورال ده بهستنه ده بهستنه مقام اول دايا ديار كرن ان ماتماتيكي نه ديار كرن بهستنه شو ev دنگ هاتن آفراندن بله لپسپورا وانا حساب کردن کیجان لگور کیجان فرانکانسی کیجان فرانکانسی دا وی دنگی دیده وی دنگی کیجان فرانکانسی تکرین لگور پیوانا وی دواره رژه دا matematik da çiye. Bəli. Mina kez bejim. Lüvedri heval ege kanıbın jinez ve bükşinin evya regezin Kurdinin. Bavarken beruvajiye mağusa. Em husa ev bikir. Evet. Lebu nakudu fazla. Yahtiyari. Nana teşekkürani. Regezin mesela mina kez bejim. Ev se regezin yekem Cumalbeta ecemi. Regez çar dengen sereke pekti. Yani çarsı da nodu haysen ta pekti. Bəli. Ev çar. Şuna ev çar dengen sereke. Mina ken beşin jillayı dest pey biki. Bəli. Hatta re. Bəli. La si do re. Tücreye dest pey biki. Re si re mi fa sol. Hatta vedri ev çar deng. Yani dü denge tam u bakiyek. Bəli. Yani ligor Avrupa'yı niv deng dibejin, ev niv deng çevte. Kurdemey başurji niv deng dibejin, ev çevte. Çünkü devari matematik ve fizike de tamam nakizedeye. Ligor müzika kurdi bakiye emjer dibejin. Çar komaya tekme ilan. Jibo müzika roşlata navin ev niv deng dibejin çevte ya da müzika rojavayı da ev tamamen. Müzika rojavayı da şu ev niv deng evji kemi ana emvarın vedri emi bejin. Lede a rojlata navin de a kurdi de em jüyare navin niv deng em de ben denge baki. Denge lek mayi. Denge mayi ji çar denga du denge tam derxit işte mayi. Bəli. Ji çar koma pekti. Reje avya ki sentiji not sentu tişteki. Sani evji duvare reje xudeji ji telek tamam vata tu bipivi ji disudu penci şeş para disudu çilu se parevi tu peleki ev dengdir. Yani ev matematik avi Safedini Urmiyevi evya da şerefiya xuda nivistandi hab nivistandi le beri ki embigen Safedini Urmiyevi beri zayna İsa. Beri zayna İsa bi 3000 sala beri bir rejeyin haft xudayın bayi roye mezunu biçugu yani baban ne xuda lebur ne xuda xazım ne xudayı ki dve demede bir reje avan ev hesabı matematiki ati pivandın. İcar ev regezana hevalno. Demek ki em regeza acemi ev. Avli acemi. Demek ki em ve perda sereke seri binin heladine jeri alizizde ev dibi nihavent. Makam duguhara. Regez duguhara. Makam hinam tamam ne bu? Makam ne regez. Cinsivi yani. Cins regez cinsivi. Çar denk. Vata ki em ve dengi disa binin jeri ijarlıvra regeza kurdi derdi. De lori koremi lori. Minaken bejin ev regez derdi. Juboy rasteji dengek tam u dengek tam u bakiyek levdu top dibe de ortada tebirin
هیلک دبه 7 کما هیلک دبه 4 کما و چایجی نه 7 و 6 نه 7 6 کما ji sê navbera tê peydakirin ev jî rêgeza rastê yî. Dema ki em vê serek ji rêgeza rastê em vê perdeyê bînin perdekî jêrê em rêgeza Newrozê beyat Tirk dibên uşak. Kurdê me başûr dibên beyat. Navî wê ser ê dîrokî Newroz e. Tirk jî dibên uşak. Em vê rêgezê peyda dikin. Dema ki em vê serê bînin jêrê em garîb peyda dikin. Yani ji malbeta Hicazê a sereke. Malbeta Hicazê a sereke peyda dikin. Piştî wî li gor wê malbeta Hicazê li gora dawiyê li gor dengê xwezayiya ki herema xwezayiya herema ew deng kin û biçûk bûye dirêj û mezin bûye di wê demê de jî Hicaz di nava xwe de du babetê dinê çêkirinin. Du rêgezê din çêkirî. Uzal. Hicaz û Hicaz Uzal. Evana jî çêkirinin. Evana jî her sê ji malbeta Hicazê ne. Lê piştî salê nodî piştî Mekê me ava bû. Bi bandora müzîka Ewropî îcar rêgezek dinê ket nava Hicaza me li gor temperamentê pergala Ewropî yani ew 12 navberê wek hev li gor wê temperamentê pergalek ava kirin ew jî vê pergalê hat bikaranîn li gor pergala dengê Kurdî ev pergal hat avanın lê ev ya serî heta binê çewt e. Ji bo maqamê ji bo müzîka Kurdî çewt e lê mixabê îro bikartînin. Sedem evin mamoste tu madem tê keftî wê mijarê mesela îro dema ku em bere ew ê dinêrin kesên ku ji nû dest bi muzîkê dikin taybetî ciwan. Em di dersên denga da û strangotinê da li rast tên. Ser maqaman ji ber ku tu behsê maqama dikê piranî tiştê ku dibihîsin mesela em bêjin stranekî maqamê Hicaz jî dibihîsin dîsal ser naturelê ew dikin û dibêjin. Stranekî ku em bêjin rast jî be an sêga jî be dîsal ser maqamê naturel ew dikin. Yani guh ev guh te jî bûye tu ji bo ku sere rast bikî jî dikin akî ew guh ew nabe. Sedemên wî çi ne? Sedemê wî yek a dîrokî ye. Em yani a dîrokî çi ye? Konfüçyüs dibe eger tu bixwazî netewek ji holê rakî yekem dibe tu müzîka wî paşê zimanê wî ji holê rakî. Devletê dagirker ji bo vê pergalê bikar bînin ji bo netewê tu nebikin di dîrokê de ketinin gelek nava rê û rêbaza. Dema ku zêde xurt nibûn tenê xwestin berhemên Kurda tu nebikin. Mînakên bêjin Farisa bi destê Qutbidîn Şîrazî nivîsên Safîdînê Urmiyewê nivîsandiye û ew nivîsên ku ji 4000 sala 3000 sala berê de hatiye û Safîdîn wî bi diwarê matematîk û fîzîkê de kirî berhem û tevdî dünya îro lê xwedî derdikeve dijî Kurda. Tevdî dünya wî nas dike dijî Kurda kes Kurd tenê wî nas nakin. Qutbedînê Şîrazî xwestî bike êxwe bi destê xwe Safîdînê Urmiyewî deyndar kiriye şandî hepsa Heratê di hepsê de Safîdîn miriye. Xwestî wan pergalê berhemî wî nabigirin. Ew ya têrê nekiriye Dewleta Osmanî bi destê Moldov, Gurcî, Ermen û Macar û hinkê dina xwestinin pergala dengê müzîka Kurdî bikin êxwe. Mîna Elî Ufqî, mîna Baba Hamparsun, mîna Lîbonciyan, dawiye piştî wî mîna Arel Ezgî Uzdilek, mîna Kemal İlericî, mîna van kesana bi destê wan xwestinin müzîka Kurdî pergalî wî bikin êxwe.
دنابرا ام بحث اوی کن گوتنا کل سر گوتنا خوش بیرنه که ما مسته ام بحث موزیکا روشلاتی یا اوی کن یا روجاوای کن لی دنابا روشلاتی دا جنب بجن موزیک اری تشتی کدش بن هفته هلا مقام دا هلا قرقی دا هنه مثلا ایرانی فارسی و کردی ترکی اجبوکو ام بجن عثمانی موزیکا کردی وگو هرن اوی وگو هرن وک موزیک آخوانی شام بدن تشتی چاوا خراب کردن مثلا تلا قرقی دا تلا اویده نه قرقی دا دنگ نکری پرگال گوش پرگال وای قال بکم یا دبیجیم یا پرگالا هیی کردن دخواستن بکن ایخوه yani şuara nüfus andının nüfusen Hoca Abdülkadir Mergeveri Safidin Urmiyevi Şükrullah Bege Arap Giri Bedri Şirvani Minavana Bisedap Kesan Portugye Vangırtı'nın binave Osmani binave Türka şuara kırının ekhe و بدسه هنکا وانا دان نفساندنی یعنی موزیک هیله که عبدالله میرگوریشی و کرد نحسبین گلای کس نحسبین کرد نه راست yani de Avesta se Portugaşant müzika Armen müzika Azer müzika Kürt müzika Ermen diyeke de Safedini Urmiye Hoca Abdülkadir Mergeveri Kürt bu diyeke de Azer bu diyeke de Ermen bu ev de diroke de خلاتیا دیروک و نویسندنی. گوتنات ادیساب شکر و برم. لگوری آنم بیشتر برانبری او قاستشتین کل سر مقامان و سر ریگزان تو بحث کی. ایرو ده هلا مقامادا ده هلا ریگزادا. کسی اینکو ده موسیقی کردی ده موسیقی ده آفرین ده چه اصلی دانه آن تو چه قاستینک yani هلا بکارانینا اوی تکنیکی ده. چه قاست تیر دبینه چه قاست کیماز دبینه. روزجلات و باشور تیر و تجایی. Rojilat u başur teru ticeyi. Rojava gel Çafkaniya çanda müzika kurdiyi. Bu numune mesela şu bu müzik. Said Gabari bigre Said Yusuf. Said Yusuf bigre adike. Gel kez ben Said Yusuf tarzı قرب حشت tarzı hent makamı kubkartin. Arabi bandor Arabi da maya. مخابه موزیکا عربا تونهی. انا خوازم وی پیوی بیجم موزیکا عربا تونهی. عربا جه فارس و کردا گرتیه. او هناك پیوی که گران نبا یعنی هر ملت که ام لدیروکا مصری مزکن لدیروکا مصری مزکن وقتام دیروکا مصری مزکن ام وقتا کی موزیکا کی دچیم مصری دما سومریاده او کسی کی درن لمصری موزیکی دافرینن دما اقادیه او کسی که اوره باجار اوره لباجار رامی موزیک د آفرینن ام لوان دمیرن وانا نسامینن خلق آرین کردن کوکاوان کردن yani Faris'in kurdun zani Faris'in kurdun وانا ve müziğe afrandının le mukhabe 1915 de le Mısır konferansik şeydi be لمصر konferansik şeydi be lehember konferansa 1970 de İngiltere konferansa İngiltere dibeci encamavi de dibeci ki biçi zamanı müzik dibeci beraberce le evi miname beji evi miname beji le Arap düve demede veya kabul naken dibin evi mina xwa bejin Radvin çi dikin de 1915 de konferansik şey dikin li Misrê bi ser nakevin 1935 de konferansa dünya dikin duye konferansa de ve ser dikevin pergala denge xoşxula da afrinin oktavek dikin 24 perçe İro Kurdê me başur jî ve pergalê bikartîne ji ber wê qasê dibe nîv bemol nîv diyez kar bemol sê kar bemol sê kar diyez wî navî bikartînin dibêjin ev pergala Araba koka xwe müzika Kurdî Faris girtiye. Ha lê em vê bêbaxtiyê jî nekin. Müzik û govend cêwînin. Xuşk birane. Cêwînin. Ji ber ku cêwînin êkî müzîkê xwe dî dike çar tiştî.
kar, şer, giri و جوشا بدنی یعنی رقص جبر وی قاسی او جوشا بدنی لگورا هرمی ریتم خود کانه تخناوا موزیکا خو دوی موزیک ده وی ریتم بده دیار کردن مثلا د موزیکا کردا ده دوی که عربی تونیه دم تاک تاک دم تاک دم تاک تاک دم تاک یا کما ور تونیه دب ama kurda bir ritmi kelam gotunun leksinin ama govenda arabayı ام به وقتی نکن یعنی از دیساورم سر اواخه لی دو موزیکا کرده ده آشارجی تونهیه ریتم جبر که کرد نبونه خودی دولت جبوكو رتم شر هبه او گرک سلو خودی دولت به چو اتا که کرد bunu خودی دولت آنجی بر بی خودی دولت بونه جبوی خودی دولت بونه کتل نوا تکوشینه شخورا سلو او جدر بده و موزیک هاتیه مینا ای رقیب ایمه پشمرگه قهرمان ای شورشگر ای نوروز وانا ریتم خوش در بگرتن لیتشته کوسا ماموسته امنا به ناگو کی مثلا شر تنه دماغ مروف او که ندنا برا دولتان دا دنا برا قومن بچوک داشت نوا عشیره داشت مثلا گلک سترانین گالری هنه دنا عشیره دا او بونه او گرینی ریتم وان ریتم شرشی هنه نه گرینینیه گرینینه bir ritme girini hati gotun. Dengbeje menabe devejini van klama gotunun şerrin, meraninin, merkhasiyenin hasbey bek zade strana şerriye ritm ya girini ev ritmi vi vata ki tu gohdar biki ne ritme şerri. Ritme şer çiye gora meşa mirov. Ne govenda mirov. Dum tak, dum tak, dum tak. Ev ritmi. Tegi işte benim için. Dum tak, 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 dum tak, 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 dum tak, 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 tak. Ritmik dünyayı bu kartine. Ev aşere, a meşeyi, leşkeriye. ده هر قالب کی داشتی مثلا بیشن 6 و 8 2 4 6 و 8 دوانه da resmi şartı neye? Coşa bedeniye. Girini mesela Pore garibamız sonra giriniye. Ama 6 8'ti. Strana xalaf. De 8'ti. Meraniye. Meraniye. Ne şerriye? Meraniye kekmen. Avana lazım mı duvarı ritme davata ki mere dipive. Eftişteki yani xojavdu cuda dikedit yani ev taybetiye vane cuda kirnen. اموار نسر وی ما مسته هلبت تبحثی موزیکا يعني حمد جرين موزيكا كر موزيكا عربي جبوك واستشتك وسا بيجم إيرو الجلك دبر جهاني عم تشقاص راح نجي بكن حتى عربسك مثلا طرز عربسك قارتا فانا بيجن أو بيبوكال أوي اسك أوروبايا جبو عرباب كاران يجبو دبك آنيكو كاري عربي اسك وجا ایرو گله کسی که دنیا موزیکا کردی در هر شخص هجمار وان کیم جبه و پیوی و اوا اسک جبو کردی جی ایدی اوت کن دبی کردی اسک تول سروی تو راست هاتی نه آن استن راست ممکنه از و بیشم عربسک اری امن دیرو کاوی مزک بله پیوا عربسکی دسال دماکی televizyonun Türkiye'de Dugot'un sayın dinleyiciler şimdi Türkçe sözlü hafif batı müziğini dinleyeceksiniz. Düve demede vata ki ev bernamedir radyo Türkiye'de hebu düve demede peyva arabesk etüne bu. Nasıl? Le buna kul xwazim peyva arabesk etüne bu. Arabesk pişti ki de sale hafte şunde de sale hafte şunde daviya hafteyi de دوی دمیده جبوی کی شورش دنگ شورشی سیس بکن سترانین شورشی وندا بکن سترانین پاویون و سرخوشی خستن پیشی پاویون و سرخوشی خستن پیشی دوی درده گوریا سرخوش و گوریا فانتازی خستن وی گوریه و وی ناوی لیدانین گوتن عربسک لترکیه
Jiboy Türkiye dibêjim. Bele. Jiboy Avrupa'yı Bele, nabêjim. bele, li Türkiye. Evet, jiboy Türkiye. Ev jî ji kê dest pê kir? Minak Müslüm Gürses. Minak dibêjim. Minak İbrahim Tatlıses. Ha mamoste İbrahim Tatlıses li ruhayê wer nabêje. Ama İbrahim Tatlıses wan kelamekî ji ruhayê fêr bûye. Li gor wê gewriya fantazî û evî yani nihrandinek cuda, sewtik awazek cuda bide, bi wî rengî stran gotiye, ew di wî rengî de stran wata hatin gotin, ji wan re li Tirkî gotin arabesk. Ha, îjar em wata ki ruhê arabeskê em wata ki yani diwarê zanistê de em lê mezekin, ew stranekî bi ritmên erebî tê gotin, ew ritmekî bi erebî tê gotin, bi pergala dengê erebî tê gotin, ew müzik arabesk e. Dixwazim tiştekî pirsekî li ser zêde bikim. Dema em ji bo stranekî dibêjin arabesk. Evet. Em girêdayî gotinên yani girêdayî peyvan dibêjin arabesk yan lêxistina mînak tembûrek nameyekê an ewekê dike, xemilandinekê dike. Em bê ya çi qas bi qewlê ew ê dibe macûn kirî, zêde macûn dike. Ewa arabesk di hêla neynî de gelek kes ew dikin. Girêdayî gotin peymên stranê ye yan amûr jî digel de, ritîm jî digel de. Herî zêde ji bo sewt û awaza stran gotinê yî. Stran got. Herî zêde ew. Naverok çi dibe birabe. Îro di müzîka Kurdî de ciwanê me na êkî çê dikin. Sedî nodê wan heman müzîkê bi yek pîvanek diguherzînin û ji xwe re dibe me müzîkek nû çêkir. Yani garîbim ez garîbim stranek Azerî. Bele, rast. Azerî. Lê li ser vê garîbim ez garîbim vê gavê tu têkevî internetê tu têkevî malperên müzîkê tê bi deha kilamê dinê nêzî wî bibînî. Têla rêgeza müzikê. Müzîkê de tê bi deha mîna wî bibînî. Ji ber çi ew hevdû bi erzanî ew dikin. Diwarê sewt û awazê de ji bo Tirkiye dibêjim. Yani Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dibêjim. Diwarê sewt û awazê de em kanin bêjin arabesk e. Ji xwe li gor vê sewt û awazê ji tembûr lê dikeve, amûr lê dikeve. Ew vîbratoyekî bi kemanê, bi tembûrê tê kirin, li gora wê sewt û awazê tê gotin. Lê wata ki müzîkek ereba, bi devê yekî ereb guhdar bikî, ew sewta wî cuda ye. Mamoste pêkaneye mirov yani milletek müzika xwe bi temamî bi rêgeza xwe ya heyî orjîn ya rasteqîn ve bi parêze an bandorbûyîn mesela an em bêjin têkilî serdemên şert û mercên teknolojiyê. Ya sedî set dem tümî xwe neh dike, çand ji demê nequtu. Li gor wê demê, çünkü em bi ata qala müzîkê dikin müzik çi ye? Em bêjin müzîka Kurdî çi ye? Müzîka Kurdî ez ewlî ya bêjim. Ew müzîka ku li ser axa Kurdistanê bi aborî, bi sürüştî, bi xwezayî, yani erdnîgarî, bi polîtîk dirûvê xwe girtibe, bandor bûbe û bi Kurdî were gotine. Heger xwezayê de ew cotkarî bi teşeyek dinê bêkirin, pêkanekî ritmê wê müzîkê jî dûra de xwe nûh bike. Li gora wê mînak ez bêjim, li ruhayê berê hesp bi hespa süarî hebû. Stranên delal, heyranokên Herema Qerejdağê, Wêranşehir û Berfiratê dûra de silabîka bi şekê yî. Lê silabîkek bi şekê yî. Ew silabîk vê şekê ji ruhê xuşkî digire, ji ajotina nigê hespê digire. Tu dûra de ritmê hespê dibînî. Lê dibe li beriyê îro ew hesp tune ye. Traktör heye. Li gora wê evê ritm têkeve nava gewriya mirov û stranê de ciyê xwe bigire. Yani ev bandora levdûkirinê heye ji ber çi îja müzik çi em dibêjin. Müzik dengê wêneya
هریما لی هاتی افراندنی بله تا بحث اوی کرما مسته قرقه خواهم زیده جبر کتا هنک سرویشی لی کورین بریاک و اوی ما او هنک آخف دنابرا قرقه روشلاتی و روشاوایی آنم بیشن دنابرا قرقه کردی و سر ریگز موزیکا روشاوایی تو چه او دکی چه واشی رو بدکی یا فرقی نوی چه نه فرقی وین اول یک جه پرگاله موزیکا کردی ما سری ده جگود اقتاب گویج حفظان ناوری نوکف بکتی و لگور زمان اوروپی مداله yani به مقامی هواییه به هواییه مودا اوروپا هر چقدر تیرا مناکجی لی او دیسا بیوی ناوی شیرو بدکن چونکه مودا ویدری جدانن اری لی موزیکا کردی به مقامه اوروپی تونالیتی پرگالا دنگ اوروپی 12 ناوری وکوه آمه 17 ناوری نوکوه جبر و قارسه او پرده‌ای که ام پیله دکنه جار کی نمینا هبه مینا الفابا ترکی و کردی چواکی ده الفابا کردی ده خ هیه daha ترکی ده خ تونیه daha کردی ده ای هیه daha ترکی ده ای تونیه ده آمده ق هیه ده آوان ده ق تونیه اما تا کی بیشن احمد خانی ام به ترکی بنفسینه به احمدی خانی به پرگالا اوروپی جواتا موزیکا کردی چکن بیشن لیخن وکی به تیپا الفابا ترکی ام پیوک کردی بنفسینن تیوی واتی و دو گوریا خودشی اویا پرگالا لرزا قرکا کردیه هر کی نادنگ دنابینا دو دنگاده بله yani seranser ne nabina dü denga mejen laumi lau ure veya doğmi veya yani dü denge kelaka nabina wan veya se denge carki de sara derbas bebi le minaken bejen ev vibrasyonen ki heyi le gora xo vibrasyon açedike bu kuşembe تقولي ليه اگر تل گوری دنگ کردی بچی لیل کدره ده قدر چه ده قدر گوری ریگزا روجاوایی کده مثلا ليه ها ام بیشن تو دوباره تو دنگ چید کی لی تکر لا Avrupa tünkan bir tebeşe لی belki tam bir karnaymış bu xwazim naxwazim gevriya min بکارناینه دیم تی اوه یعنی اویا درتی هولی اویا جیری رجده آدنک یعنی او فرکانس فرکانس اوی دوز جبر و قاسیجی امجویاره به زمان موزیکی دبیجن تونالیته yani bir tona yani bir denga pelkirna dengayı rast deriz ser denga ve vibrasyon nasıl? Ama ta ki minaken bejin dengi ilka akya em gohdar bakın ev vata ki kelam de beji bir ver regaz edi bej bir ver rebaz edi bej ver rebaz ne kanı bu karbine şivan desmala mı vata de beji desmala mı de beji o van rebaza bu kartine ده همان قیده ده همان قیده ده اما ilka akaya vata dibêje avan rebaza bikartîne vê derê dixwazim pirsekê ji ber ku wextê me ji êdîkê mama Muste li pirê deverên cîhanê em bêjin dersên ji bo dengê şanê amûrê bingehîn piyano tê bikaranîn tu serva tiştê ku te gotî ji bo em bêjin wek sazî û akademiyên Kurdayên muzikê yên ku karobarê muzikê dikin ji bo xebitîna deng qirikê tu çi pêşniyar dikî an ser piyanoya eger bixebitî tu çi pêşniyar dikî ji bo ku wê qirikê cewherê wê xirab nebe an biparêze an hinek berferehtir bike Mugo ya 1970 İngiltere'ye konferansek çêbû yek gotarek ji wê derket got kîjan çi kî
به چه زمانی موزیک دبیجه برا بیجه اوی مینام بیجه اره تا بکر من آنی زمان و بیسکی از باورم ev pergala Avrupa'yı bu ikili dünya bir pergala sereke u yani yekane ev le tevdi dünya mina moderniteti hesap kırın u kesi xwana nas büyüya xwa şember dibine xwa zanyar dibine xwa pek hoş dibi dibi ez de gor modernite de gor deme ez müzika kişiye dikim le de hiç de ben hiç xoda nizane ki او به دست خود خودتو ندکه باشه ماموسته ام پیوامنا داویه دبه گلک بیم به بهنا ایتونه به بخشوانک باش هیجا کانه و گله دورا چاپه بکه و آشیجی بکه rengi ve gülü tene rengek ne bir düser renga gül ve bebe lel ser ko kahve levata tüve gülü jeki delva yöre tütçe deyine ona bu gül peygamberin az daviyeci ev bu ez baba ما مسته دیسا وقت داورون بخارتینه برای کام خاطر خانه خازن تا قصری خب اوی و ایشان دیم خازن جبو کسی اینکو مراقدار موزیکا کردی تو وقت چافکانی ام بیشن تشتکی چه نشان دادی چه پیشنیار جوانان دکی از yani kesi ki juboy bakur bir heysani bir geçini diroka ruhay diroka çanda ruhay Portugal Yalçın Tura Türk müzikisi meseleleri Portugal Francis Galpin müzika Mezopotamya Portugal Dumbril müzika Aryeni Huriya Zane Portugalan Mina vana daha vataki van Portugana bir gene bir daha çapkaniye dine kanun şkola peyda buke es sereke es kanun van ava bejim divana da her çukas debe psikolojika müzika Türka le esas xuda qala psikolojika müzika Kurdi hati kere diroka müzika Kurdi tedati nivsanı pergala müzika Kurdi tedati nivsanı Francis Galpin şko müzika Kurdi nivsan diye Blura Kurdi nivsan diye ser Ardigara Mezopotamya'yı berheme hatını afrandın nivsan diye Dumbrileji hakeza dema Huriya nivsan diye Jiber ve kase jivana jiboy wan kesi ki bu xwazin teke ve naval kolini çavkaniyen gele gram buhanın ve eji slavu reze xwe ew kesi ki kedawan derbas bu jiboy ve bername tibejim و تماشاوان خونه راجی سلاو رزق خود بش مالی آوا تا بحث اوقاز چافکانی انکر ام چافکانی یک دیشی دو کو هیچ نه هات و چاپ کردن خبات اکتل سر اویج هه جبو موزیکا کردی هنگ برفرهتر تو چافکانی که حاضر دکه سروی دخبتی باور کم تشمر هنگ بحث کرد اوجی ددم پیش دا وقت چافکانی موزیکا کردی دیساده او بید در که پیشیا خونران ام بیشن جبو بيجي ام سركفتني جبو تتخازن جبو كنت وقت جبو مراقبتان مالي هوا وصحة قوات التخواش ما مصر هي تقال كر ازي ويا نافاروك هاي بيجم بله يك ماتماتيكا موزيكا كردي بله دويم pergala موزيكا كردي سيم مقام موزيكا كردي چارم فورمن موزيكا كردي و ديروكا موزيكا كردي و Amuriyen müzika kurdi. Bəli. Tişteki berfere. Tu berfere biyavi eri. Ez baverim qasi 2000 rupiye levi bigre. Maşallah. Sıhhat qavat xoş. Sabi spas sele. Penusata u tişete her xurt ma musta. Em disa keyf xoş bun. Mala baba. Zor spas. Binerin heja aziz ve hafteye cem hatın dawiya bername xwe heta bername yekdi biminin xeyr xoşi dada me xoş be.